zove se Goran Štraus, rođen sam 1958. u Karlovcu. Od uvijek gledam samo bicikle. Od kad znam za sebe, a to znači od nekakvih 4-5 godina, fasciniran sam biciklima. Tamo gdje smo nekad stanovali, to je sada Mačekova ulica, bio je biciklistički klub. Nedjeljom su se biciklisti sastajali i ja sam obavezno sa prozora gledao one šarene bicikle, sjajne, to se sve sjajilo. Znači to je godina 63. 4. Znači ja sam imao nekakvih 4-5 godina. I od onda sam fasciniran s biciklima. U biciklistički klub sam došao 1974. I onda smo počeli voziti, ja i moji prijatelji, nas jedno 4-5. Više me zanimao bicikl nego biciklizam. Odmah sam počeo raskapati, popravljati bicikle, naravno sve pogubiti, sve pokvariti, ali tako je počelo. I do 1996. sam iz hobija popravljao bicikle. Bio sam u klubu biciklističkom kao mehaničar, a od 1996. imamo trgovinu. Kad smo otvorili trgovinu, to je bila jedina mogućnost, pošto sam radio prije u Jugoturbini. Jugoturbina je otišla po stečaj, tako da smo morali nekakve poslove, svi koji smo tamo radili, nekako naći. Ja sam otvorio tu trgovinu, to mi je bio hobi, to sam najviše volio i najbolje sam znao. Volim popravljati, pogotovo što je više pokvaren bicikl, to mi je draže, što je stariji, to je još bolje. Tako da bez obzira što to možda i financijski nije toliko isplativo, ali takve bicikle najviše volim. Drago mi je kada netko donese u vrećici dijelove bicikla i kad mu se bicikl složi, onda sretan i evo, to je to šta me najviše privlači u tome poslu. Da ipak ljudima nekakvo zadovoljstvo pružimo. Znači nekakav slučaj na biciklu koji je otpisan, da nešto stvorimo od njega, da mu još produžimo vijek. Kad ti dođe vrijeme penzije, uvijek sam mislio da je to daleko, da to neće nikad doći. Gdje je to 60 godina, 40 godina staža. I onda kao prvo dok imaš trgovinu, svaki dan sve bolje i bolje, sve više i više. Onda dođeš u jednom trenutku, to je već preko 50 godina, da ti se više ne da to sve raditi. I onda počneš drugačije gledati sve poslove oko sebe, pogotovo ono sa čime se baviš. Ali onda kako dolazi kraj tome, onda ti na neki način koliko je drago da više nemaš tu obavezu, a toliko ti je žao jer jedan od važnijih dijelova u životu je završen. Sad je tome kraj, znači već 40 godina radim i za 2 mjeseca zatvaramo, idem u mirovinu. Ali vjerovatno ćemo popravljati dalje bicikle. Kako prijateljima, tako i poznanicima i kome bude šta trebalo.